Isang bulan na mo cuma na matag ni ko ni rongo ni bibo na matag ke misa lopo. Dia na isang bulan na sero ko ni sana. Cuma kira na mo cuma. Tu na sile. Isang bulan, oh ya Mr. Ben. Kelapa. Nama kira ni bibo matag mo ni kira mo rombo ka may na ono. Kena diwa, na Bula FM. Apa tu sile? Ni sambulu binaka sai kwengo na valeleka ni non de tukutuku mai wali e ruo na matu vale na non ro vale mai na sa sabara e na noa e na bugu ni kama e kama ya velu enda na vale mai na boe nanti e na diwana kaloko e na bongi katokena endo na marama yamba ki pasanga bulu kai naki ni rongotan lube na lewa yamba ki sini kalima endo na kadambote e na lomo ni valni kuro e na ngauna sarla lutukina ka bambauti mebu ni kama Pambauti ni indona rau nundul nandola na isauni aya bakadadani e na kama ongo katoma nitigo na pepanganga ino bisa e kama ne karuni vale mai barando lemba kataukia na indona turanga ambaki ono solkono kakina kinitigi buna kama ni oti na tini kandona kaloko e na basa urkalima na miniti na bongi kainaki ni siang nintu e tokai vale e na ngauna tigi bukin na kama mai nandoka ni vale loma Rauta ni tol sa bulong tol nandola na isaw ni aya e kama katoma ni tigo na bibanganga ino bisa kerker tigo bekianda na lino bonua na tamban ino bisa mendanganga rauni na buni kama beita kiendo na dalo ay siya tuinraki kay Sakaria siya rau o rau na ibagalislesi ni taoni kabitu na dala en beita kikino Suresh Chand na non rau buni bola rato beita kinilalaong may na Fiji Independent Commission Against Corruption kay naki ni adingo matalanga na kamba ni Prem Singh na lewe ni palimendi e walusun ko ono na undolu bitunan rau dio sa buluka runandola dio sa buluka bana sende kasyang ni bandoni na ministry tukun talanga ni CV e bitunan rau nandola e asoli kina kamba ni Maharaj Investment Limited soli talanga ki be Suliana ki Ali Wesley e tini kalima na undolu banan rau rusulukan dua nandola bituna sende Artuna rire na matabelewa mai nandi na ilalaongo e na ika ruasa bulni chanuire na bakibou sana barauti go na nonto penua endo na tambana ni bengarabi kamena sematir na tobi mate na nonto penua ki beir na bunua mai India watu kai na tambana ni bengarabi ngo na telemedicine clinic kana raida na tambana ni bengarabi ngo na korni buli tordaki na Fiji National University ke na valni bula mai Apollo mai India ena banga takatigo na tambana ni bengarabi ngo na yalealo mai faidorikina na bitalno na video conferencing me bakanga ni ndambi tukendu ana buniwai ke na tebimate karo bitalno tiko ena nduna rumu ndinanga ni bewaki ena vida na undul na maile na bunua era undu itiko kina ena tiko na tambana ni bengarabi ngo esuba kana maki menandola bitiko ena lomo ni bula walu mayongo kina gito Erto sambimbe nambung ini kuah merto ngole ki Dubai na nonta tim ini rakabili abitu na buni nonta to ngole ngo merto lagi pagati ngole lai na buni ngole balabu rato bandi taka na ibolis ni binaka na tim ngo na bukuni non rautiko o sabe na roada ki apisalo me wanga tambu ka baga kina eso na ngone mai na kalabu ni rakabi nanda beta ke na sota erto tiko kartong gitu tiko na tim nan ronga ni mateni nganga ni tim ni vitia na Dubai Sevens e ado sarndo lang auna iliu wanda ita orain ni na pamuri so na iwaliwale ni gito merrawa ni nganga talikino viti e na sotongo mai da bekir na pole lek ni non de tukutuku ni boading binaka Impulo bina na turanga na marama na turbo ginongone leo. Impulo bina rangone. Karuita kini maro taiti ronda bitingomi na bio liba ni Radio Fiji 1 na bai viti na bonga ni vianu yano. Oya upio rotuanga na muni daun bengarabi. Na makia mo daun kita tiri karua moni tiki na barumbuka. Ene wasini ngono baru taki kilo mani koro ilutu na karomo.